Wallah ke BJP Meghalaya State Unit kelakren duki dukhai panwengi ke jingkersya nak Sarkar Meghalaya Democratic Alliance dalam kemat dakan National People Party NPP penban imat kamnut penlaya kumta. Kibor bahalor ke parti nadu mensua ki jukam bah dien collection MLA Azhar Pra dari ke BJP ke badan ye ke benta ke bakongsan bentau ye ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance tang banweng seru ye ke kongres. Kidan pat na pedeng kinong ilam ke BJP ki baong bakumnu kinweng ke jingkersan haba kitawi ya ke nek Sarkar syndrome da ke buan ra lang ki seng sain perthai per ban i ya ke kongres. Kumun supen kan mau bakar result election MLA Azhar Pra ke kongres kalau job arfwei ngut ki MLA ke NPP pat kat kandai ngut kat ba ke BJP pat arngut. Kibor badi pe ya ke BJP ha Meghalaya halokarai ban wengi ke jingkersan ki loong ba ke syong hakarai ke parti nasa pedeng India. Kedon ru ke jingikran bakan bhai ke BJP ban wengi jingkersan nak Sarkar MDA namar ba ke NPP kadai ke baidon lang ha ke Sarkar NDA sa pedeng India bat kumju ha ke North East Democratic Alliance neda. Kid khot nongkit kam ke BJP Meghalaya ki kwa bat angnut ba ke parti kan mi no nak Sarkar MDA bat kumun supen kan mau ba ke BJP kala keno ya ke NPP bajur pelat ke jingbam sap ki kampersaan kum ke jingti duyong ke jersey bamsap subhagia scheme haki district council bat kui pan.